khut ama hambagisu phi ama sti takbagisu sa ama thombagisu loinamak mingonda hostel da thamaga adu phi takbagi landuri gi saz phi adigi adu kon phengbagi saz adu to pithoga thama angang du da karim ta to da heng man thola kan da adu gi life to protect to da ngam da mi wen thola di ma kam do tare yes mi do ka ma ka suicide to gadra ba idea phi de na su bong de na phi amo pu sum che gadra ba sak to in thong ba hong na de na sa kon pheng to sum sa gadra ba si gi mayam sing ase family de gi tam ga da ba education responsibility personal responsibility haiba mayam lei di bu ko si mayam sing ase ai khoi gi society si da kari de gi la la ki bu no khang de krai de hong pu no khang de society si di am saw ba so bo thoi a khoi no sem dok bu ngam dre ko khoi gi mung du seng ri bu ngak te ni su ma mayam sing ase masi as a whole khoi gi kano si da changi adu masi gi khwai ding saw maram di kai ha ba kan khoi gi lengak system ase masi na karino haiba kanda khoi gi sector ani khak education sector amadi healthcare sector ani se purely privatization tawagi makhutta sinaba yabagi private hospital linkhat pa yade private school linkhat pa yade haiba nate ko ai hajari se linkhat pa da government na kamdong na monitor tawri ke haiba magi social content am su yodana free hena thaba yabagi room ma moida capitalism gi makhutta sinagi base masine balabak am thiri si ana masigi pose akoina semdorok pata taraga samna kan private school linkhat linkhalu privately magi administration run to bi ai autonomous hoina but nang madu business mode of keno to wodi yaroi nang school management committee du da government nominee yaubra lekai gi nominee yaubra education is yaubra nang gi fee section ka ya lauri nang gi lamsina kanada to ne tauri ko school hai basi run to makar committee amna fully authorized to gadam ne ba committee du na mai keno gadam ne ba adu digi lai ba income du na angang digi lauri ba fee angang nei to ko tu na mai gi oja sing kai sing mai staff sing to lo pi ba ko pa husi de kan na gi dukan phami bra ik to bra gyanam ta tre bu isu yoli kolom su yoli khaw su yoli uniform su taruk tare nuti gi silli ai hai ba mayam sing ase masi ka government na masi karamba rule da manipur school da tra indian school sia sai si ne hai ba pose aina manipur ki sai si da ngai ke nom tanjer ke ko manipur school private establishment rules na tra ek am manipur government na sem ngambra okay India magi national policy education depend to godana tra national policy of education du da manipur na sem do ngambra si contradiction si to si oitar aina sem do ninge ba ai si minister oire education minister oiren khaloba for example ai si minister oiren khaloba aina manipur gi education sector si di akhoi gi leba si ke sana mong de sem do ke haidana aina manipur school gi private school establishment rules ama aina kano ek ama aina assembly de pukhal eba pukhal ko si da school ji sumai to godam ni si da adu ek to ina sem ngam godra ko masi ek semba ngam godra ngamoidra haibu wang ngamane ba ai tawning ba mi da adu education minister phom thole ba mana semdok ninge ba ek du semba ngam da de mla ulbe ke do duri ge ba sai si da ne ba politician haidi afaba politician ama tholokpa yadri si magi framework tu gi manung du gi na thokpa yadab gi ne tholokpa yadri si adai manipur gi len lo ma semninge khalo manipur gi len lo samna kan da akhoi gi economic resource lang na gi da mukta imphal gi sigi sigi akoi bu sigi area se si akhoi masi commercial zone lau tho ani adu masi gi leiba income mayam singa se government directly karani adi gi leiba business tawri mayam singa se so amai tawrani kholani haiba mai rules am establishment am semakena government ne adu ek tu manipur government da semang ya gatra adigi leiba labuk mayam singa se akhoi income jena tawna pata si lau sangam da kano da pithok ta mase kana bang khang lei mayam singa se masi akhoi swaina publicly masi tawroi ga se len mayam singa sidi akhoi government na masi on tawra kana area se lau pari manga gi tarai capping tawga farm tawning mayama maside da government da madugi royalty thiraga sai taragi natraga sai manga gi madu keno thira kandu da madugi photo tawhalani directly madu akhoi kan tawni kholane ne e ma semge na akhoi na madu ek tu sem ngam godra for example economic resource ki ni ko haije india gi dadi kaino haiba ka mi amana lau pari chama lauba lau pari yankhai leiba afam UP da Bihar da Punjab da so mayam si Canada leibu ko Manipur gi di lopari tara mapak oina leiba mi sibu masing tara phan leirong gadro Manipur da kun phan leirong gadra adu ka maina agriculture len tawduri ka maina ngayok turi ka maina magi integrated farming tawduri lam yong taw ya gadra ba si gi mayam sing ase adu na bu
उपाय लेते प्राइवेट स्कूल की भान खर थौ अदगी मीगी कनोदा खरा चत बैंक की कई कन सेंदोई खुंब खर याव अम खर तौ नोंगामले नुमिताबो तौरिबो मयाम सिंग थबक सुनिंगदबैराबा थबक शुभम मफमदो इरेंजना मागी लेरिबो स्टेट सिना मागी इकोनॉमिक रिसोर्स लापा लाइफ सु हिंजबे याबा हाइबा मागी केनो सिमा अखोगी स्टेट असिदा मदुगी असेंबली सिना सेंबा ngambagi मदुगी लॉ दु सेंबा ngambagi पांगल लेतेबा लेतबदुना अदु माइना सेमनिंगबा अदु माइ तौनिंगबा मिजु पॉलिटिक्स संगमा ngamdre संगिंद्रेबा अदुना नेबा संगुरगसु कैमता यादमिना अदुम मैं कार असेंबली लाए खर गांगनरे वोजोना गांगे अदगी बोबीना गांगे अदुना खुमे अदु तमे नतोगा स्टेट की लाइव सेंटर लाइव बजे मैनेजमेंट खर साइड काइब तेज खर मानम खर मु वाले खर बीबी ओन मै करीनो तौदुजु अखोगी एमएलए सिंह मतिंग थोकना कईदौदना तौ मी पर्सनल लाइफ तो तोंगाबनिको गवर्नमेंट असि लेबाकसिदमत कईगुम खर हिंगनबगिन तौगेना खनबा याबगी अखोगी असेंबली मदुगी पांगल लेब्रा अदुगी पांगल लेहनबा इंडिया मनुंग ओरसु अदुगी पांगंदु लेहनबा असेंबली अमा थमु अदु केन तो थमु हाइदना कोई पॉलिटिशियन मैम सिंह असिना डिमांड तौगदबने मरमदी मणिपुर सिदी इंडिया स्टेट का तोंगान स्ट्रक्चर खै लंपी को हिली रीजन नि अदि माइ लेरिबे इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन तौब काना सुगुम इंडिया की लॉ सिंह असिना मसी तौब काना सिदेदा बेरा लेब खर ले मरमदी मसीगी प्रोसेस तौब खोप कदबो मैम मरम अतोप इंडिया की लेरिबा मैम सिंह असिगा खेनब मैम ले रिसोर्स त खंगदे अमदा खंगदे अमदा मैम ले अदुना साइ सिदी स्पेशल स्टेटस है मोइ सुपिरिदरा अदुगी स्पेशल स्टेटस तुगी मनुंगदा असेंबली असिजु अखोइना वारेब खर साइ एरिया सिबोक्ति मोइना मोइगी ओन वे द वारेब लौजबे याबा सुगुम्बा एरिया अमनी हाइदना थमु हाइदना अदुगी पांगल दु लेहनबे असेंबली अमा मणिपुर असे उहेनबगीदमक्ता अखोगी पॉलिटिशियन मैम सिंह असिना without any bias of the political difference को पार्टी की डिफरेंस याउदना सी अखोई डिमांड तौगदबने मसीगी डिमांड तौगदबने सिनने अइना होजिकी हाइदिसेको अदुना सुगुम्बा लेरिबा पोट मैम सिंह असे होजिकती हॉस्टेल जिना युंग गुदिंगी लेरे सौगी मा पानासु लोइ थादोरे को हॉस्टेल ता फदबोइ निंगदना हॉस्टेल थमगा लिथोगा माना गंजा थइबा यु थइबा गुली चारिबा हा हॉस्टेल थम मैम ख्वाइदगी फरे है इंडिया की रामकृष्ण मिशन तब छात्र मैम गुली चाब मैम याउरिसिदी नंफोका मैम याउरिसिदी अदु लोइंगम्ब्राबा मी के तो लेबने अदुना पोचे हंगांग असे अखोइना हॉस्टेल थंबा खोरपा अदु अदा लेब ममा पके के मैम सिंह असे मसी कितंग मसाई की एरिया सिदेदा वखन चेक्सलनिंगी आई न दायित्व लौगेना खनबियो मिंगोंदा सिनरगने मीना दायित्व लहोंगेना खनबिगनो अदु इतागदी आइना दायित्व लौगे हाइ तारगदी इसादुसु मसागी दायित्व लौबा अइना तंबीर अनेबा अइ इसागी दायित्व लौरु सुमाइना नंग लौजगदबनेना मसागी दायित्व सु लौनिंगद्रब हॉस्टेल थमजलबा अदुनदि हयेंग मीदुसु रेस्पॉन्सिबल पर्सन ओइरा रोयबको अइ सु तो माइ लौजगिने खला अनेबा अदि अइ लौहम थोक्तबा अइ सु इमाइ पाना अंगांग हॉस्टेल थमै अदु मै अदु तौबने हयेंग खरस अइ सु कुमाइ नुंगाय मतम अदुदा अइ माइ पा सोले अइ सेवा तौब ngamdre मोइसु ओले जोंदा पैसा खरा पिरगा थमजंग्रो जिम हाइरक यायबको सिगी पोसे हयेंग सुम येंग सि जेनेरेशन से को सुमाइ तौना अदुम थोलक याय मरम अदुना सुगुम्बा पोट मैम सिंगसे कोइन लोइनमक अमन अमन ताइनबगी महुता आई इसा की दायित्वनी हैना खल्ला काय थबक तौब तारगदी पुनमक सि लोइनमक आई हंदरकनेना खल्ले